You, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. 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 Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. All right, now, we're gonna do the basic step. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Cha-cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Hands on your knees, hands on your knees. Get funky with it. Oh, yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. 5 hops this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Can you go to the Хүний очтон чарлын булаа хүүхэд насаа хайр
тэгш нэгэн зоригтой гаргараас гүтлцэг дэрүн сайхан бодолтой нэгэн гоёмон цэцэг шиг дэндүйд мөрөөдөлтэй бид нэг тэрийн багчууд бид нэг дэлхийн хүүхдүүд Монгол хэмээх нэрийг нэг хийж суралцуулах морьтон түмний үр сан билээ бид могчгүй зэрэгт өвгөн эцсийнхээ мэлбиг баясгах наадамч хадаа бид нэг тэрийн багчууд бид нэг дэлхийн хүүхдүүд Sakura 2018 5 төрлийн могчууд олсон бүрдсэн эрдэнэт эцэгчүүд баг сургууль хүмүүжүүлэгч хүндэт 35 хүндээ Sakura сургуулийн нэрийн нуус хадгалж дэвшүүлж байна. Бүдаано. бидний тоглолтыг туухан сууж таахан соёрсон та бүхэндээ баярлалаа.